nyansam e dey ba ye beko ye atwanim nyansa kwate aboa hwewa ye mobo Omanfo ho no adwa pa se ba ne se na nanado o sofo yi a wayi ensem ahodo ano ahye mboso bema yenkani en wayi na die the case you are eating it is good ibedi opani bo acheja ko honkomo Sami kasa isu opani a wono ene kasa mafo ema amamuo amemra eba aban afamu a wono na gina mu ma Herbert Krapa aposifu a wo Legon se abrante no womra wo machire mu die ntia enka ne kasa mafo manyina mahode ne atena ye no damwa wo bɔ ne ntrenesi onyano a obedi na yawo ensem bi boba efa eye opani ye yi na di ho ebisi ye bi nso se anye na ebedi ni nyina ho nkomo ne atie wuram akɔhwe Bank of Ghana omosi men's gold wo mo bɔkɔkɔsɛm obia mfanisika anase na de enkonkoto ho ɛna MPC bi se na sasa na tie ne mo nche wo mo anase de asɛm ye no monye na sa akɔkɔbɔ hanya sa ne de enhwɛ dante ase papa men's gold pani nso atobi atoma ne wo mo papa nwumre ye behwɛ sɛ de tie na osofo hwɛ nyina mahode ne yeso asabre yesi ne fom no ne ho nsensɛm no amanyoku ahodo wahya ase e kyerɛ woni adwene wo ho ensɛm pii ka we ho nwumre yi ɛna ye de ɛsomo mede ne kofi adoma wanwani na nankrato hene the one nwumre yi mene obiri yaboa fentem frem Yemu akwa ba ne yentina don hwere ba ko na yenjwenjwen o man Ghana ho. Yesha Kasiebo no ase efri enkura hodo a ase nansen wo mu aba be ye popular pa. Sankrei o hwa na osofo hwa nyina mu ahode ho nsem so asabre ya wonetiko se wonko enkodi neire aduane no o hwa sakru no wo mu do pani pa na wo mu hunu se de asie no they no happy too much eninti se wo mu de nchemu bi eba ye wo ho enra ene edi kan no nsia Kasiebo do mu a na eti ho kire mo se yenwie Kasiebo yi na ntro mu ankopem sa ade nkyene de na opani bo akyagya akọ wonyo soafo bio se bibia nsesa ye wie Kasiebo no tu ye nan kakra o na dem santan na kyese ne ya po no eto pepe draw the ya ko en label it kyese ne ato a wo ye hu hwe nye yi ti opani bo akyagya akọ ye yi no e de no afiri wo so soafo a wo hwe nyina ma hode ho nsem so man gan na mu na opani na nsan wo man gan na mra hwe dwafie ena mrahwedwani a wono en wo hwe ebrim constituency ho wo ko bisa nsem se ni nkuro bi wo hia enyina mahode e wo ho e de ama wo mo fi se wo mo ebre wo wie yakwanya minister fa so no wonya abotre esan bobo nkuro yi ahodo edin no ema utumu se magnify adene mu yedu papa ene atwanim nyansa kote aboa hwewa ye mobo eni ni nuanom achese wo mu nyina opani bo akyagya akunya abotre kyerem enam so me ne o hyebokra se wo mu nka ne mo mu nsuro nyame ne wo mu wo ho mo akomantu na ono bo akyagya akobehwe bibia akoyie eni so ne ayi na di ye ni kenti opanya agya akon ye ba parliament the way our sifa receive yen ye opani agya akon eni no na afi ye de amawo na ansa na no yenko ye achim kotoku mponua hene Dr. Nana Boache dakwa a wotoso miensa. Wacha sa wo hwemu a na kese enkro ne nyina ye bobodin wono na se wo hwe so atutu ho na mo nyina. No hunu ne se opani agya akọ wo dasuban pedi pa. Abraham ba parliament wo je wo mo feso. Ti wo mo sere se de obedi wo mo ade obedi na de bia no ma ne remfi. Se opani no wo mo so yeah, ba parliament the way our sifa receive yen any the way oje assembly so tum na utumu say ade my ahoho say ade ode asi na ni so oye de obeye because ohun say nkane ne ba sem potem ho na beboan minister no na juma na well so no de na ka protocol say it's unfortunate but about
ya this is the de kotu na nim no say ebetimi abaso ana sentimi maso ana say bia ye yin nte bi obi bedwin sentimi maso we worry shemusa affecting too much because governance just say continue and once na so ya ajetum say anamo so mutu na omohwe say ombetimi na mayen kania no worry shemusa onipa ko ba besi ne nan no ana na sinamu person no ono so beto asa adwumadie no so ama me important work so atimi anya nkania nti it's unfortunate there but me hope say affect adwuma yes abane eye normal yenya nkania o me person so nti sene no ni hono a marishi mu a me won say na sinamu na so do ba besi nanim no esa say adwumadie na naka ono abubu acheja akon be ya man na adwuma paninti no Borishe muso obeto asa adwuma pa no so no nkase bia boacheja honorable boacheja kuna sabio oji se adwuma de ni tum nto ono aba on to aso me wa rishe muso anya sa na obel ne mo no obehu se ade a was a bus important boy be bo om development into obeto aso ana so obehwe se nkania no be den ebeba ye hwe ni mu kakra ne anya ntie bia ye besa ye den apia ban no aka ne se wa share to the nkania be den ebeba in the maya on kai no wonfa wo nkania emre wo mo Dr. Nana Boache Dakwa wotoso miensa ena wote ne no achim kotoku mponua ehene na new Abrim MP John Osai Frimpong en wo kyerese wate aban yi opani firi ho no wo kyerese dupon tutu a odupon si nanan enya ahwe emfansi anamu de yenhwe na opani John Peter Amewu wonhwe akire na wontu ho anamo emfama enyama hoden aso ye honiema ese ekoso nyina ana MP chese wo woni agya Amewu ebedi nkomo kakra afa aseme ho sentifu ni wa pajafo ho menim se we jana chiye na benefo so amunim ne koso no nyina no so eye nipa omhwe no matoto ne yi minister nso ayabo ne din se wonhwe akire ye honorable Peter Amewu ono so ye madamfo meneno eye kama esanse mines and energy committee ameserve wo so no nti meneno ayonkofa sronko a bi akodu le nimu a so ya approve bia man ya mense se mramu da kwan wo so ye a obeye na saa ma ye nyina so ye ho atoye nti nitie mu ane se menyi ni se beba na saa na ne bokura wo fie ne hwese de na ni sije question no ho a eji se akwankyere bia wo ho a me kona na so se sen no ye kuduru ya na se bidwan no na mene nkasa obetumi akyere ama awie peye nti ye befa kwanya so na yada na se ne obeye de boa yen na ya sere awrade so se obi kwan foforo bi ama no obetumi atoa na braboso ne otumi anya kwanya foforo de aso na man se de opese obeye no consensus for de ye me woka ne se di obia no so nchempe na eni so ade hu na se ya ade da ya kuma so kese no isu freno edura bayani ama aban eto wana mo esefata bia enti na mrahwe badwani mu amanfo woni Abrim John Osai Frimpong ena wote ne no yadiani kyerɛ nsɛm foforo mu wapani asabre yayi no a ama ewi ase omanfo ebosudwetire tituru ekura agya womko bodin so opanyina mahodene ene ho neoma a no Ghana haji ntrekuru ntre ha opani agyako ne ho nsɛnsɛm no anae na ansana ebepiepie kura na kise nipa bi ahyase akye nkracha wɔ nakache ne nyina ne sɛ abrante ba ko no wɔyɛ kasamafo ma atena yɛ hwɛ nyama hoden ne ɛso na nadamwa wɔne Herbert Krapa wɔno nso ɛba ne sɛ ɔmampani ana aban bibi ɛfa mara ho afɛdi ɛfa mamu ho ɔkasa fa ho Herbert Krapa ɛkɔyɛ atwema mentwe ɛwɔ tetefon ɛso nkomodi nkrato prɛprɛ WhatsApp so ne nyina sɛ na nadamwa so wɔ hɔ a ohun ya sɛ bibi agye pepe wɔ nakache onkonko bia Herbert Krapa eno atu nkrato prɛprɛ di ama no sɛ hwɛ ho ye wate atoro na wahyase a wutwa no wa hwɛ yi ade ɛfɛ bɛyɛ ɔtan ɛba sa na odi mirika ɛna Islegon wɔ sɛ aposifo hɔ nyi no posi pani hɔ supo Sefas Ata papa yi ɛnene Adom kase ne didi nkɔmɔ abisa ne sɛ anya bia asɛm a yɛte yɛ na nadam wanso ba Adom kase so de betu dwa sɛ Herbert Krapa ɛtete no anase wɔbɔ ne ntrene no so onya no a obemia no anya bia beduru mu anim ɛna ɔse aba beduru yanim na sɛ meka sɛ yɛato yɛ nsa afra brantie no sɛ wɔmmra na afei yɛni nkɔmɔ ɛmfa nsɛm a
abrante no de ato dwa se wo bɔ ne ntrene no ho se de be ya no kura bia ewo mu no ye behunu sanse asɛm se ba ɛno wontimi ntie baakofo ano asɛm so saa na wonka se bia wo se wo de bɔ kwadu na se wo de ye de ne nyinaa yade a wotu ho anamo ɛno akire supo ɛkire se sesi a wo kasa yi yade a mpanimfo guso se ne asɛm no se de tie bia no obɛyɛ hwehwɛmu no ahunu nneoma bia wo so ye bia se de be ya ɛbɛboa ama nneoma pako yi na obi bia nso obetimi aboa ma nhwɛmu akoso no wo mo anyi wo mo aso wo mbɛkoso ayɛ saa nneoma nyinaa pɛpɛɛpɛ na saa nsɛm yi ho nam so opani agyako sameka sɛ otifie yi ne so ne to ase akonwa yi ɛna manyoko nkae ɛwɔ ma yi mu no obi a kyerɛ nadwene yɛmfa yani ɛnkyerɛ PNC amanyokom Bernard Mona wono ɛne dwomtrani ɛma amanyoko no kyerɛ sɛ Mary akɔfa nsɛnsɛm aba abɛyɛ samantwentwe aba abɛyɛ opani boakye agyako komu a so meka sɛ wotifie no ɛho nsɛm krata asɛm nyinaa no ɛwɔ mampani wɔn santrase bio ne twerɛtwerɛfoɔ pani a wɔn akache wɔn de wɔsi so people sɛ na asante bedi atuo afei soafo hesi kasɛm so saa mpani mie no kra no wɔn kɔ ne yɛyi a yɛnwo mu nkonsa esan so wɔn de ɔbɔ mampani kɔkɔ wɔn ho sɛ enipa bi wɔ ha nkrata bi bɛhɛ no dɔm sa kɔ akɔ hyɛ ase ɛbɛwi ase no ani na hɔ nti mampani wɔn hwɛ na wɔn tu ho anamɔ. This is one of the rare occasions that me and say President Etini Edinin 980 wetimi article for year and catastrophe a one by moon or ma and queening into the for any career agreements and fata yes you know in the this American deal now Ghana US military deal now would Ghana sign a one-sided military agreement with the United States of America. And it means that President over-reliance on his appointees has led this nation to bleed profusely until the President should sit up and begin to review documents and not think that once his appointees say, yes, let's say, the Secretary to the President must also go. The Minister of Finance, under whose authority Bernard Mona one ya dwomtrani edema PNC amanyoko ne na ate no na Hajia Ibrahim Hamdatu wono nso e company mfo editintiman ewo CPP a wono nso ka ho bi ene wo se woni nipa bi nya adwene se opani ewo agyako yade se nipa bi hyeda ene je ye bo kwan yesum ne fidie to ho ene wakwa wura mu na wono kura de do wo kan se papa no wo tena se che dodo esanze nanka wo se wono ahwe din no twere krata de koma mampani se adwuma no magyae sense wo tena se mampani be pia no to ase akonwa no yo bia party no ana omampani ejini tanka say on fall for any trap anya ne due diligence here because the figures are brewa why to say former banker and deputy president of a New York banker I said wuntimi who say figures are ready to win and I said will advise I said one kasanka wonhwemu ye say the omoka say ye trapping no e bia mo ate hint bi say professor mon trapping no man man aso anti say obi be trapping no ana kamina me wache jakwan ba me hu saje na e ba dan ka me resign se me twenya me hu se public imani Ghana then occupy Ghana then nyina excepa deputy minister no ka aye ejuma ho nyina omo nyina eye against the deal which means I am smart bi mo be ka se me na media ade yi call ye e me se man hwini nti Ghana fo nye den omo fa me boni nche me na wa ma I run adu na ya fa ya wo so what say record Hajia Ibrahim Hamdatu wono wodi tintima o CPP amanyoko mu ne de no na twefo pani de ma NDC koku anyi de ho koku de bu kwaku si wono de mampani twirokata fa kire Ghana fo se wagya akunya no so tena si fam kura ansa na mfrinhia aduonu ne aduonu adu ama Ghana fo bu afu ato abatiawo. It is not the minister alone. It's the president himself who has been misled. So Ghanaians must take a collective decision and sack the president himself. Yeah. We must sack him in 2020 at the polls. So it's not about Jakon alone. It's about the president. The president appointed the minister. So you have a misleading president, ministers who are misleading the country. And he said, yeah, Bray. So the president misled the country into voting for him. And we must vote him out in 2020. And I've been in Sofia Kasiamakana. And then Mampany said he was misled. Misled, and I said, yeah, dada no. Into Mampany to ho, and I to me dada no, sir. Into imprint and the dada no. Ama, why dear, and say, oh, yeah, or how only Abrese and then Ghana yet. Said, I beg, said, and then this in India, said, doom so naba, and the pequire, doom so do, and you're going to that deal. MPP4
edidi atem etwa dapa nse ene abededi Koku anyi do ho koku debu trefo be de che de man di samanyokuo ne na ote no na divine nkroma wono ana frɛ mabunu dom de ma ppp amanyokuo kyerɛ sɛ wono de mampani so ayi opani bo akyagya ako adi ono na honye ho no wo hwɛ de wopese wote ne sɛ de enti mampani se wapam papa no ɛno nko a ne hia no asa na afenyi ono nko nipa bi a wo mo ka ho bi a enam so ma papa no mampani so onkɔtena se no ɛno nso okyiremu a ɛbɛboa Omwani spokesperson Nana Damwa. Yes, Saki ni ya na ohwe the first post on the best one mu say emails bi any sentence ya koswa bia no onu bisa question say the see o ma sacrifice oweja akono gidi say no nko na bia no ensema betoja enti na say ensemi wonu ma Ghanaians no so ye deserve see bi hu enti no a married daily any oweja akosa kini asake no die answers dosun ehwehwe chen questions na ye bisa na so Divine nkroma wono ana boaboa mabunu dom edema ppp amanyokuo nene na wote no womo adwen ye womo se opani nsem no pinu awa akire no edoso mrahye bedwani mamamfo a wo Bolga Tanga Central Isaac Adongo ekye wono de osusu se de ekoso ni nyina no opani boachaja akon ye de no eye mpata dwan bi sacrificial lamp ti ade no ye hwehwe mu pa fi se It was clear that the big players in the Ameri deal are now hiding. This man is just a poster boy for a great loot and share that has gone bad. Man, bang. Jako, Yina now, Yina Yako, yes, creating ya change. Then a parliament, Abu Omeniguso. Yina Yako Chedi. Na ya chi ya no ya hwani pa ono ya betimi eyina ma na eyina ma na wo mo ankasa nka ombe disika ne kese ya no omudin ayira Obani twa so kyerɛ sɛ obesusu pa omampani ka so oyi ne ho afiri asɛm ho a ebeden omampani nso ɛho wɔ mu bi na omumie no na omoyɛ kana na omuni finance minister approval omuni legal opinion so wonim sɛ me no de ye namfo no nye ne wo isu de nkwa wo mpa nti bomodin a ne mama executive approval na me famfam we the agency ni sese anko through no be the last 3 days when said can you biadu why who say can you biadu by abaye eboka egu ho they in maintaining the transaction now utria at the end of 2 years e baba ye de mo kan de ti asam no aye bebre Bogatanga Mashwegani Bogatanga Central Isaac Adongo and our tenant and no de semi to ya ewokosi sen dwumadie so na ne nyina mu no wo so aben wa nyinam ho nsem so akyem yenu energy expert ni din ene Ishmael Ajekum hene ene wa so opani agya akon sa wo hwa nkasa fa adwuma wo ba ye wa hunudum so kyese nhyehyɛ wo de agu akwan mu de kyi anyinam ahode agina ho amagana fo ye hunu se enkane abetumi aye adwuma atra so amagana mu no edoso pa enti enfomso de etumi ba we kura na ebia na obi na apɛ bibia ye no tinense senke yi nadi na senke nya abotre kakra omampani na opa owura bocheja akose ombeya adwuma na ono afi se ebia waye bibia empata menkase waye bibia empata but omampani adwini mu no ebia bibia simti na ose papa no empa na adwuma nto but ka menko ade a adwuma papa na ye no afi so ko minister bepimsa abre no kwabone homodin pa se mene famudi enka otoso koso ye na adwuma ebia nka ebeboa but se waye bibia empata se ne ebia wo mampani magemu dia o mampani na afi se okwa ebeboa ntina what take his decision until semeti on no side of the story is it the any man say ye the deal be called parliament ya san so ma withdraws e den na ye on coffee e bia ono so me problem so ono so me hu the esi port ya na ebetumi agina so aka say bia e fata so coffee ana say obe coffee nso anya ono nkwa na ozo okọ Obani wabi wa nyinam ahode ho nsemu Ishmael Ajekum hene ene ne din nanso no governance expert idi ene Bernard B Bingab en watch say ajaja akon dismissal na se pam apam ne se wonko fie ne de eye pam fi se we no ebeye kokobo e de ama woni aka ne se wanhwe yi a olu obeyi wa mo akofie sesi a na nanunu wonya botre ma okro we baby adrin de wajini din ti wo apese o seni din bia going obeye ogon. We all woke up to hear say the man has been relieved of his duties. So in this country there are a lot of things we take for granted, including
sending information as higher to the president that we know is not reliable. Simply, to the extent that the minister sought to have ill-advised the president, I think it's appropriate that he soon the exit. And yes, others who are working with the president may not see the necessity of being accurate in their advice to the president. When it comes to Honorable Ano taking over, to be a minister, you do not need expertise or specific technical knowledge to run the ministry. Take example, Education Ministry. Honorable Opoku Prempeh is a surgeon, but he's running the Education Ministry. Honorable Ajmamenu is an accountant. He's running the Health Ministry. And in China, Okop Ministries now, but who said they are technocrats. There are people who provide the technical advice to the minister, and the minister provides the leadership. Adwenche a wuti ye efri opani Bernard B. Bingab were governance expert wa ben ewo amamuo eho entotoye mu. Adom 106.3 FM suni anyume no nsia Kasiebo Naket said ya tie no an de ma wo Asante Mantam ye nshira 104.5 affiliate edioson omayi ni amano ne obi agibi ato apetene ye kai osebo sumi obi ya de twa 31st Adom praise Perez Dome ho ehobe wo so keke ehobe de papa esansa nyomtofo ayabo omano a eba no emu pi papa na nyom so de ombetu bi eno nti twen baabi a ticket ubenya bie eni sika obetua nyina ye de betu anim boaboa ho de nyina yakwa akohia mu ni ato hallelujah eyi obo ade no aye na yanko yanim wopani a won na ade ani kire dwowulu Methodist asafo ho da won mo no Reverend Stephen Bosomchi ayensu wono de wase wopani ma tena medue wo ka kire wo wo hene otutu ntoma ba wo ho wosofo a wodi animu amanyoni a won so di animu ba ye se obepa chew bonidin na guna nimu asema Ghana fo nyina ehunu bi ni nyina ne so pani matena medu special Kosipita papa yi na wode krata beto abonten kire se ewura mahama ayarga a wono mrahye badwani ma omanfo a woboko central wo ye no ho hwehwemu bi a che se hwehwemu no kura no ahwe yi ade besie befiri mu beba no na che se ene atemu adwa obakopie ni mu wo hwa asemi wo hwe ho krata bobo abachira odene second tesuo keka kire ho yan se wo hene bi na wo so ntakrache bai kro no aba we ba o shefurugu setie ni we ba nso tutuntuma na kinesi ni so no aba we ba osofo na ayi babu kakraka pamdada ne apam foforo kese pa akuta no wo ba nkrofodi na kire no aba chese mpani e wo hu ono no odwene ho awonte ase obi aba nso asem a wo kan se yesrew ayarga na sem no yesrew ebetumi a gum yesrew ena opani se dabi asem we no ye na bufu ye na hyi eno nti wode kwa akoma yoku waka kire yoku fo se he momo no kokko sense ampanimfo na wo mo sori ano mo ewurawura me office e pa me chewo asoafo dadafo me no ma ya adwuma agyaye wo mo ameni wo mo ko suku mi namfonom wo mo baha wo bepa chewo no so mo anyaye a ene ade efe beye wo no tan enti asem ba nya si dabi na mo asofo yi a mo se amanyofo se mai na so amanyofo amanyoni bi nso nsa kopa na semra ni ikodia mo asan fa babu konkronko akura e de cross wa boso akogina pani anim se mo kopa chewo na no so na mo koya na mo bai ede anya atwom no asemina Right Reverend Stephen Bosomchi ayensu se eye ne de pa so pani matena medu asemi wa ma na pie na wahu yen ya Ghana fo na ma Ghana wie sa makone edu obi ye bone abehwe ne ye pacho onde waka kire opani matena medu obi obeye sa ade no omoni di ma Ghana fo nyina hu no ye nguna ni mu ase ane de wa meji ni de SP oda asam na atukwa magana fo hu subana yewo ye dede na sa asam twina na yankasa ye dede yeshase na yahwe mankofo wase asam na mahen SP onkata sabio nenyua na onfa bidia ehihye na sum so osofu biba na so be yimpa oma yehu asofu ka we bade no because asofu no nya yesi ebompa da o mani ngina ye na so bia ye da onye na ye twena so ana ye resiye na asofu na pope fu na bishop fo ye boko akapa chawda then it's just unfortunate na ahemfo so waka won so wunjai o se na one was Ghana owi a without a president bi a wa tene godo dem president omu MP dem omu ente opanyina yagina SP no so bi akukudura na se osofo ane de ohine bi eyi ni kira onkan chene de na na medase ne momade wodin odutugwa de marginary ye yan fi obesi ani asofo ndi enche betodwa na asofo pani ade ne kasa ekwa wie na o se
afena Ghana for mahu di entia opani matena me do boni din se wo be special kwasi Peter NDC for amanyo kuo mani bi ene mrahye badwafo bi no mompene so se ye entia sanse papa no munim se wo no de amfa mfiri se no kura nko ade obeka enu nti ena na omusi sa agina ye no e na abia obafa SP no NDC for P wenyu anje ho. This is proven Ghanaians right. The inye de aye papa na orbe SP no omo another to them nemu mja orbe ye wenyi de aye nyimpa sabio opia no kwa na ja okodon obegina waye enti na won pede ay papan sabio obetina egonodo amma sa won to dwa when you kwana wafo ho aguan when you nimpa ordinary person biara obafo ho no wadwem but won let them papai obey SP a obey jina ma wonde asam to hona obafo mo aguan enti it just unfortunate wa badam. Right Reverend Stephen Bosomtwe Ayensu Jowlu Methodist of Opani nene ena wote ye no na ye wokuo bi e wo mayim wonum dinie Ghana Integrity Initiative ucharity GII de wo mo ya ne se pro ne kankan no wo mo nsoso so nti da biada wonom de ho da wura no mbo se kwa ye be fa so a ye be ku atia esan se pro ne kankan no akwa ye kokoram a to mayim ni mu ase ye ntu ase a e be ku yen Mami Mary Ada ho na ye adwuma yankwa homa no so na asemi ye ne no eni ho nkomo oba pa ye mo akwa aba ba Adom kase yi so acho me je so na me chetie fo nso nyina atiefo nso agye so yo na we de moani abre sa proye ne kankan ye nyina yankunti asofo nsori ahemfo nsori na nso se de aba betodwa opani matena medu ekoyi ni ba so mebo amekon de ode betodwa nie na ni abedi a wo kon no asofo pachewo mebinom ahemfo pachewo mebinom afa imamfo nso pachewo mebinom wei akunya yesi yesu ayi enti ebeye ni yo mpacho me da city na nie di kan a mekafa ne yewura mate amidu kaye se ode asem no koma yokunu na yeti afia enye ye kyerese so wo hwe emra emma mate amidu kwan so oye dwuma samra no ne tumi no esuye emma no opportunity to investigate owo powers nso so no so obesa akwakoja yi court obeye prosecution entina ode koyoko no na ode koyoko ewo kwan benso say is there an economic fraud or economic crime that has been perpetrated no ye yoko mandate and only number 1 yepesi ebehu then secondly Yawura Matiamidu, he is the special prosecutor of Emra Amano Kwanse on Shena on the Jumanian to Ketasi Shene Proye. And he said, a Jumapia obedi to me to Ketasi Shene Proyeno. Yawura Yeshese Beye. And there is no way anybody's way to tune tomorrow. Say where you know tomorrow. So no school say ni nua say ne den oba matiami do anima it will have any influence on him. That is the point we are talking about. Say nipa ebane say wo be catch me say onya den wo be friend say wo ja asemu anu wo be kanipa de wo ye den a eno ba esisi wo man yi mu nipa ye bone a but then the onus is on you. The special prosecutor said, "Over to me, you say ni panu edi atre. Na one name, na one shame. Yeah, na what was so. I do a juma dispassionately. Senya SNFaka. Na Ghana man na ka say you. A juma ye de share one sano. Where did ye? Na and also I could. Aye, and Sandaho Amma Wana. Why you influenced by those things? As some bar, now you're turning to tune to money as well near Kujania to one year, Fresa Yan Fancheno. Yet they tell a crime bensu. They can come and beg. But as to whether that begging has any influence on the decisions of Matiamidu, I don't believe so. I don't believe so because those people have no power to stop the work
of the special prosecutor. We should only be worried, or we should rather be worried when we hear that there is some form of influence from the presidency or from those who have power to stall Matiamidu investigating and prosecuting cases. But as for me and for any chief in this country, we cannot influence, but we don't have the power to decide what way Matiamidu's investigation should go. Where the Oba Pansana Baconian show? Yenina yenim se pro ne kankan corruption yesi akwatia enti se nyame ya adom ne hu obi se bia o masika kodi ne ho wabu o mai bukata ehun po behia bi se ohene bi ebedi obi anim se we de obedwa ato ame kopa che wa ma hu behia sanse na nanum ya so ka se yenyai yankunti asofo nso ka nanso mbesa da na o mu dua broni edi anim akopa che safo no yentimi emfo mo fa kwa bi so say to me the for kwan bi so and no say you won edi atrese say ni pay at this time ni pay aba me office abet na o be pa me cho say ni pay aye boni then you expose the person. If we do not expose and say people are coming to beg, who are the people? And was here to me body. Not Nipana or no be yes, and a china be send a background and put this and some bonina or banner the catch and so on. They will not go. So I say, ye mamma, and maybe I betray Munza. And she say, young Yanessa, die about to ask me a casena, and smelly. Aban was man for Swamambra. Who are these people he is buying? We need to be able to mention names. We need to be able to identify personalities. Because Edumra, I was a yema, Obia, who you say, Eduma Yedianu, and Matiamidu does not, I don't think he fears anybody not to mention their names. He should. And as a matter of fact, no, Obibia Oye Juma. Nipa bi pese obe influence no anobe ba be kana wa be pacho say jaya asemunu yembo nipa nidi na yengu na eni ase na enye senda ho say asem we no eni ho kwan say me koye biom enti etena bi onye biom Mame Mary Ada anwumere ya dase ene bra wanya amayen eni ati yi eye oba wono oya adwuma ewo GII wonom de omo ya ne sepre ne kankan no won be kaseti ya manko akonkrofo adwene mu ne agyaye ne o ma yatime nya sikapa aboye ho bra ho ene odi ne dwuma Mary Ada Yaguso Kasiebo no emo naked we ya trotro anase taxi driver anase otwi pragia na ulti anwumre ya chia mo pa pragia fo no mama good evening mo mu twa boso kan macho mo so ya chia mo na ekobi aba fe ne troxy we no trotro ene taxi ene mo aka bom ene mo atese akui total Ghana ene dia ba auto fuel e wo total de gu pragia na se wo so kan matwa na taxi na trotro mo a nya ma se card ya bo akire no anu abekan busuan ho ne register o ye be ma card a obetumi diska gu so biri bia dia beto fuel o de sa card no to fuel nya ska bebre we ni nyina no nya se bia de ma wa ju ska o ye pese de suban bi hye mu se obetumi diska gu card so ti ye de hye mu ase a no ti bowura Total filling station bia okwa o se Troxy Club no pese wo ka ho bi no ano no ebuma wa ne register o wo de ni yeti na kese ne odem ya track Kasiebo no eso Bank of Ghana dia akobanie mpanimfo a wo mo Bank of Ghana Central Bank wo mo ahyase epejepeja wo mo nsa se bi se wo mo se aha de asemo a wo mo se Men's Gold Ghana Limited ne se de asemo a wo mo se o manfa ahyase diska kogu ho ne ade na nso wo hwe wo mo license ankasa wo mo wa ade wo mo ye no nye no wo mo wo ho license wo mo ni kwan so betumi aye na ehumi pen hu ni mpre no so enti no wo mo pese DKM bia besi ana se tilapia US tilapia betina afi o manfo wu wo ho fi so ne sika akohim afkire na ye something which is there bibia ho o hwehwe a wo nhye da hu ni ye enam so mo bokoko so ba kai a second deputy governor Dr. Johnson Esiama 2017 na ekuta wonsabo sumi no mu edi kan bokoko kire se o manfo edi sika kogu Men's Gold no wo mo enhwe ni ye pa na ene public accounts committee ho ene opani di sanse mi kwato dwa nenso ni nyina mu no member Emma Public Accounts Committee Gomwa West Alexander Kwadwo Aban kire se Bank of Ghana ene Security ene Exchange Commission wo mo enhwe ni ye pa fi se
men's gold go so sika just kwan ofa so ye na adwuma no anhwa na piram bia si wo Ghana ha esi so be prayen ti wo be srepa sa Bank of Ghana ho anu mabokoko asem no hunu sede en wo mu suro se nokore be na wo mu no nkan kire obi o chese ade no aye something which is the ti was srepa mo bia ntena se enye ne ho nokora yentu na mo nya nokora so mo nya no man nya adwuma na ese ho a na agya agum na yayi ni na agya agum na yayi ni ne de emwa men's gold asam my American day say yenya hwana wohwe hono do bibi ti de Securities and Exchange Commission in the Bank of Ghana na wan hwehwe hwanzema miye ya obeyen na DKM nsem osisi BACB osande sisiara ya wazi offer invitation to the public say ehwe henembrema only kwan na private company da no why invitation to the public why deploying kofu pi wo nkrasa work no work catch one day oh e ba na di dem ske botuma ben ye dem gold na that ha onye gold no so ho so bohwa am na bosum bia obo dem ske na ade ma work kan da no won kan chen de say amanende egwan na wozin say gold na bon okufuma bia dem na yebet wuska do anase dem there bi ni na no wanka mo kan de o ben de miskei wona wozi kan no o obama wenya hwan returns wobandama na afi waye nyija ma binom no wona wozi wuska kashim wozi wuska kashim ma when what bet to hwan na afi skano onyu bio na be the US group of company US tilapia mosi US tilapia no so ben o ye advert bebre nkofu pi nsware individuals wona wozi wuska kashim echi o ye ponzi scheme o yen na bibia anyi hopi nkofu pi na woni sika san enti medical na meze warning no meta to ho the men's gold one activities no one stop immediately anya dama yebenya the same any bio enti na wopani afutu a wode ma eno no ti na aye bibia ewo ho hunu ba bia ko na financial analyst Samuel Kofi Ampa enso chese Bank of Ghana so mu wadanse se wo mu fa deposit every client ho ne ade a yes, woman, you know, woman, Trana Mona, say, Asukibia, woman from Men's Gold in 10. Bank of Ghana is an institution, a regulatory, the institutions are homogeneous deposits. And I believe the Bank of Ghana and buy out in my cafe, homogeneous deposit when they don't have evidence to prove the homogeneous deposits. And Bank of Ghana also so it was almost circular now on the buy out now, almost take say money other relevant or regulatory body. They are working together to ensure, say, they take appropriate action against the company. I think, sir, if indeed it is proving, say, Omaji deposit there, then Men's Gold is in breach of its obligation and as a license, they have breached it, and that I think, sir, then that one the law can take its effect on them. But apart from that, if the Bank of Ghana has no proof there, then Men's Gold will be exonerated. And I say, there's a money issue there. But if it is proving, say indeed, they have taken deposits from, the general public there, then they are in breach of the law. And that one, as Bank of Ghana is saying, maybe they will take an action against them. Samuel Kofi Ampa, and I'll tell you, no, and check cry your Facebook. Yankora na kese Men's Gold pania adwuma ene dia Chief Executive Officer aja nana apia mensa nam 1 ano wa twere dia to on Instagram was say joke of the day Central Bank wo ho ano mo de warning aba ene nsem ahodo was say wo munyai sa de na wo mu agile no wo mo ye no eno anchi no asan atwa foforo say tell Ghanaians exactly they see here my banks ma akoma numu a mo na mo se asema mo license mo hwe wo mo so ni nyina guo na ese mo aka bo mo ane ba ko na mo nya asem Men's Gold ya na adwuma kakra mpa se mo divert attention asa de mo ye adwuma bia mo nya adwuma bia hu mo nya Men's Gold me nya ye adwuma enti na asem a nam 1 wa twere e de ato ne social media handles no so no say one day won ti so dogo bi nu aba wa chemu kra se o we no propaganda ena IS Bank of Ghana ene wo mo aka no eyo nanso asemi nyina no ena members of parliament honorable Adongo watch say de ekono nani nye ho
gobesre pa cement gold wa de BS Bank of Ghana wa de so mo ya wo mo nya ntem no mo nya he se wo ho a na we ya beti atum na we ne de afa o se enye papa omo anu mo hia sa notice we no wa ma bank so no mo hia sa notice we ya o mema yi omo no mo hia se ono mo din kita ho no mo mre no mo solve mo problem na ye ngu adwuma wa nya ho we ya omo ne number bi omo ukostu law fam kokote so omo breach law na fam kokote ti assembly a wanyina mu eno no enti yen crossover ne kwa santemantemu na nsemu a efiri ho eba ne sen na pania wono eno atiegwamu ewo assembly ho Kumasi Metropolitan Assembly wadwa lies ano de important eno wo kire yebekọ na afi ya crossover ne yakwa kodi enkomo ahwese de ensem no esi etie enti enko na uku danchembo ho na yenkonkohwe Kumasi Metropolitan Assembly ombuafu parliamentarians pa ye na ama ombuafu na wote yanka ubesom ewo nhya studio na ensemi wa cheyen de nam so ma sabufui aba crossover Adom inshira ana fenso no asempa enyima no nsia kan kase no asoguso a wotie no na enen asamba kwa babeto dwa wasantemantam hapa eye mra se bedwafo wo panina no eye presiding member Emma Kemi eye owura Abraham Bodi wodi wodi MPC no ho ya papa ne so panina na den wo se ye no ane se na men common fan bebebe de mamu nyina matene ho masantema ye popra ye ho tire ye ndodo MPC scan bank amode ba ye adwuma no na mo kama sika ne de asie na mo de ye campaign akese eno no emwa. There was an MP's fan, no, any more conditions to use a certain amount for this disaster management concept, no, near the year. But the Musa says, I found the neighbor in meaning I can't win your time. MP's in the fund, no, Yamusan, your money. Your common fund, MP's Yabi, your Hippic fund, MP's Yabi, your get fund, MP's Yabi, your road fund, and the MP's Yabi, your friends say, a health fund, MP's Yabi. I can give you evidence. Calling so usu amankwa ambulance simochi and health fund and what the toy. It tells you that the fund is there. What about the MPs? But our MPs will keep all this money for the 4 years and they will use it to pay for primaries. And we support them that they are MPs. It's time we have to attack them to release this amount so that Nipane to Abano, Ebenya son faso, and Obi Aka, the party in TMP also, but Obi the Yampasiaka. Before we no ejira ena day KNST for any assemblies ni na wo makabo mu na wo ye enchechera mapa afa ensuyira ekoskoso e wo Ghana titiri ni asantemantamo sande be na to betimi atwanse so mu digu akwamu bie ene se assembly bedwafo no betimi atu anamampa bi no ma ye enchechera na sanchechera no anya hwekra ne benye sika kakra mu de betu sa anamo no no chechera mu se MPs no wo musika pa wo mu de ye den ana mo tra masa ha wo nyina eba wo pani na mananso a wo wie no wo se mesa wo bi etoa so. How many MPs staff for 1 year or 2 years? What is what school at the school for that? Health fund, Usikano, hospital bed now the year, road fund, Obi Krumpa, Tutu, T Junction, Yama road fund, fire portals, pattern. So that Abani may be a wonder. They should not kept it. Say, me Kipuna, ne drew 4 years now, me call prime minister. Me 10 million for just 420 delegates. Now what time? About 11,000 voters. And first one now the amount you say you are. The auditors are afraid to audit the MPs. Me too as an assemblyman opoma what is it? Your mom is spent your family my press my uncle. Met me the honorable or say chairman sign a typical example. Maybe assembly 12 years in every year in the common fund or friend assembly members. No afro so I'm say then I'll pay obi se me twa me kwan obi se me the bay away no cost it no I letter to sno the aba me won so aba in the common fund but assembly members never. We aya ensema presiding member ewo Kemi owura Abraham Bodi wade atu edwa na wo wie pepepe no assembly members ekopiem odwumade na ase ebie de to dwa kire mu pefe se de ekoso no de ye technocrat wa santemantam ya no wo so de ehwamo wo matena ho bi pa ye hwehan ama oman Ghana titiri Kumasi ensuo na sisi ade eyiri efa yen we nyina aya ensema hodo bi a na ekoso wo ho a wo panyin no ede to edwa. These people they taxpayers money every now and then. Now, if you sit down, now the assembly member, who are more than who said, Obi, air constructive, you have an Emwa or managed him now. We can't say no. Or no, I want to say any business.
we are saying no making a lot of money. Every search medina esakwa abahai na o man yet what has any power. Near Chiana Capo, near China Capo, never translate we are. We say MY can be also like a 2 ways narrow or jacket to our Sakoha. No Sako make money. At Biami Passo for instance, who will be. Edize and technical advantage wamu nyasi kapa pa mu jurugo mu botomu sabi adwuma ehunu anomo eye na ne kwakramu no ane ne opanyine pa wada Center for Settlement Studies ano Professor Divan Ahazi ye ne dinkomo no chekere mo sesa adwuma die yi se bedwafo ba no etu wana mo ye no ne nanom kaboma ane e bageta e beboa amasa hawi so yire no etu obetwa flooding dia James Siano abaye problem ma nyina yo oman mu ani e fe kwan e be fa so a e ma community nan kasa enya awareness se sia de so man kasa agi flood risk management atum no man kasa e fe kwan be fa so mutumi abo mo na no na e ba mu se sia no dia assemblyman chief a wo he community so e na MP ni nipa sia no community ni fe senka o me di ni mo na ko mo don ma ready to no more take flood risk as a community issue na fe dia ban I don't know at their home. Wey anamompa kwamne kuma suapon empanyfo wo mu enike mefo akabo ma mutuo sane beye na anka santemantam ya de enukrani enso yire de anka ban sane ya da na enso nei de akoba no amabi nso aba be kan yentisi entu wana mo ebe kakra no akwaryo so pa ana wanhwa ye be kwakwabo yesese enenti na empanyfo etu ana mo animanim ya sane beye na sa ha oni atefo no ebi emesi ebiemu wey crossover santemantam nana awuku dentembo enimeden kofi monsomo ewo enkan emame nana erasipi yaso nana awuku dentembo ene ekotie no efree insure studio crossover wade ebreye no yeguso Kasiebo no emunemum se wohia ahoden aya ahoden papa na wobenya cha mesra wohia koa fs eya immune booster a Ghana ha ne amama yahodo agya tomu a wonom a eboa ma immune system no ahoden ba mu pa ebem wanyi ache na afenso wo yade be aye chronic enkwa wo de just try bi koa fs wo obedi adanse se immune system no besia recover na afight yade kono a hawo no hwehwe bi Green Hand Junction of Kaneshi Swan Lake wa Green Hand Junction udru ho a ubenya bi ewo ho Center of Awareness wo monkrabata no ba ko ewo ho sanso na wodo ani kyeremu ewo Cape Coast wo monkrabata no ebi ewo ho na afi wo ba eye Joyf Mabonsen yanimu ha kokomlemle mo store na ewo yanimu ha na eho nso brebia udru ho a ubenya bi ewo ho wo kuntunsi ne Pokwasi area ho a akuhaba ewo kuntunsi bus stop apostolic asoda na nimpe container no benya bi ewo ho na atumi aboa amwanyi ache Grace Homeopathic Clinic uni mo bi a wayare a yade no nko wodne ba yare sabia obensa na yahwe no ana ese fanebra ni true stroke de o yetene te obi a onum cigarette opeso gyae fanebra ye behwe no ama ne ho ato no yembo no so de ya subsidize fefefe ede amawa ene je beba Wisconsin University College yade nguma sua ne nguma nim ene de aba se opesa usua mra law IT nursing and midwifery business studies communication studies say journalism and as public relations ni nyina abra ye postgraduate ne undergraduate courses nyina Wisconsin University College se opesa ye top up HND ne courses ahodo a wo de frɛ sia na ne ye ni nkomo na ye nkyerɛ courses abetumi aye your number na 0544 8533 83 0544 8533 yebeboa amwatumi anya skui biako na wanya nimde sonko yenko Mubarak Yakubu ho na yenko kwedi nkomo Adom trotro yenhwe ene ne trotro no bebia obu Dambalis wode nani akira Adom trotro yas toothpaste yede twi yense po yense me yesen ye fe eye den ebo yanum so ho ban chika fim kefi go for dia ba Accra Adom trotro amra mu kan nam ne passengers en beka sana fan ti yenko Mubarak Yakubu ho Yakubu Yakubu nani Yakubu som Jim FM Kore ago vi desenda he kanu ba memma egu kanu go vi ese woni nso ka tata ne ye ko no boaro ne je go vi so ka no boaro me kai pa ye fisa ka dia dia tremu awo siangala eja ye frose aka man uni frose ba jojo na minister of energy no no opase say opase na na do ye o chense
because Siciano, we are penning as a duty as you may be on. What's all making sure so by what you may, what you may, man or your mapa, but the way I'm going about the question, and yet, instead another way, then, where you know if you want, where you know, it's a, I'm going to pay my book on you. All right, yeah, come on. Only answer process. Very missenting. Kakame can say, my do the bona basso papa. Upon a way, my boy, my no. On Australian Empire bonus support, eternity. Genuine NDC form of Tisica or Maimu. So your PPNI, so your CPPNI, so your PSNI. That's all bomb man of Kono, 4 man Sika, 4 man Pempladia. A Brahma Consul said, Nakono, yet Chonson, because, oh, you're just adding armor. Oh, I can't want more. We make this cover, NDC one near Jano. We make this cover PP1 near Jano. But I may cut another for the excellency. Bema Quada, Bema could do for a moment. We are one of the Disca who just a dip at your first. Yes, I'm fine. And the job for the customer. All right, my one by your Ampala, who knows the process. A very cowboy. Kakame can say Bank of Ghana for Massa, Midem, or come to what I say. Now, one Papa will buy a more poor my Ghana and Massa. Oh, if you have to be cost one, they will be. What I say. Now, one to say, no more power, they're born my room. They say, almost our former tomorrow, so Chamacano. It's the Bank of Ghana for so many Massa, as well, they will blow on one company mouth for him. All right, yes, that's it. Yeah, took a coffee. Ah oui. Yenika potibia ya fro. Yenika na mebia. Yetme fro trotro na ye de honsem e de abro. Mubarak Yakubu ene yokotie no. Yeguso Kasiebo no voice of the day ene de trials mom Kingdom Ginseng Power Capsules. Eboa mema mo ye mema mu ye bema wadura ohia no Ginseng Power Capsules. Cowbell Gold no so de wono mu anom ne emu etik. Etna yem che Cowbell abusuya no ba kwa de aka ho bebi nenom brebia no patitru. Etel nitigo yakabum ya ho de no aye double ti ye somo ane ye somo sompa na malaria hawa tabia herbal mixture ena uhia nombi o malaria no awe adomonline.com nsemi nyina nso egu ho na ye voice of the day anwume ye de Abrel no Sibi men ojo nso be ma ojo nso afili o man so mo de Sibi women ni nyina capsules unya ebebo ama ojo nso no akototen ena Vodafone 10 yedi mfie dunti bibia 10 pesos ubenya 10 megabyte ubenya 10 minutes call chese bibia 10 is a 10 distance join we na enjoy Vodafone voice of the day yenko kaboni pato nyam ho kafo ni de shemu adwaye na me fomba ni chemi papa dia cho public bathroom and oba na wo hoda amen it's a curse Bacho, me no be that our blocks no. The salary is on fan channel. Blocks. They sit down. Bacho, papa dia cho. me no ba the other way guy. So that something. So me no be other authority kwan so me say that this on for the channel. What no ho. Ah, me no me want to fan for the channel. What did you cho? Nyebiem. Yes, I bra mo ba ye pasa. Nyebiem. Bacho. Sir, this one from a body chimney. In your piata or come and a jewelry and a club. And a club account. Above for say they be at me. When they come them. Hey, Yada Kasiebo baby yet. Yeah, some more me coffee. Adoma when we in an anchor for hine. The one and you may be. Obri yaboa. Phantom frame. But your movie and for blue any blocks. Club yes, it's all money. Yeah, do see Francis, aka Magraheb. Yamwakwa to Ghana. Magraheb, welcome to Ghana. When the latest wifey in the whole world with Mwababe Kikabum, Mamutrimka. Yeah, we want some sports to Amoso. Don't come in. 10 pesos, 10 kwa 10 pesos. Vodafone titi swama wo. If you say Vodafone did 10 years for Ghana, I check your home Ghana for the educam and mohumo 10. BBI 10 pesos. Ufre Vodafone and I say other networks you 10 pesos per minute. So browser cry 10 pesos per megabyte. After we talk credit to Lodua, unya 10 times bonus. Our one sembe nye. Vodafone say sign for sa recharge card no money per minu. No munyu soon say kick me star no. Or musu betunya 10 times bonus. Any GSM Kasiebo penny. Upese onya chede ibia. Dial *135# na jiwo times 10 papabi. And she shake a crow. The future is exciting.
Ready? Yare eye jaw intintena ho ema yare ni unya Grace Homeopathic Clinic on number 1 last stop and yefrefre wi Grace Homeopathic Clinic de wode wani kire nya ahye ya General Consulting Laboratory Services General Body Scan